mun lebur ka orang ben becik ka orang kalak teng sedeng tako abe ku laku kadung lebur sarapah becik dak ada masa nyaman teng sedeng habibaka haunama asa ayyakuna bagidak wa abghid bagidaka haunama asa ayyakuna habibak. Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, barangkali suatu saat nanti dia akan menjadi musuhmu. Bencilah musuhmu sedang-sedang saja, barangkali suatu saat nanti dia akan menjadi kekasihmu. Dak remar artinya kala teng sedeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, serta para masyayikh, serta para pengasuh pondok pesantren, serta para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat se'atina amul ja'ki, kong langkong ajunan semulja Kiai Haji Abdul Bayan, terus saja para masyayikh, para kiai, para asatid seabtina tak bisa nyebut asmae pontong persetong, namun tak ngurangi rasa ta'zim taat abtina dak para ajunan saja. Sejuga abtina amul ja'aki saja jajaran aparatur pemerintah, utama epon Bapak Kepala Tisa Beceng, Bapak Muhammad Mukri Mkom, terajunan semulja, tamu kehormatan kita pada siang hari ini Bapak Selamat Riyadi SPSI, terajunan semulja serta jajaran Forkom Pincam Kecamatan Pakong, utama epon Bapak Kepala Camat Kecamatan Pakong seabtina amul ja'ki, tersedia para rabu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bermuara acara siang hari mangken tikal tak mabi pertama mak lekas ajunan corak lebek sengkli sengan corak lebek keburu lagi panas, semoga panas siang hari mangken ku laku paring celep nang swarga Allah. Bermuara acara siang hari mangken kak dinto para rabu acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima dari acara siang hari mangken kak dinto para rabu terlahirlah sebuah sejarah. Dari acara siang hari mangken kak dinto para rabu sejarah Islam itu ada. Karena tak kira pada nuzulil Quran min Nabi sobung Rabiul Awal sobung moloten. Tak kira pada Isra Mi'raj min Nabi sobung moloten. Tak kira pada peristiwa hijrah min Nabi sobung moloten. Sehingga Tabuna Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau kak dinto matabu bulan Rabiul Awal kak dinto para rabu adalah situng bulan yang secara khusus dalam Al-Quran secara jelas dan secara tekstual dalam Al-Quran kak dinto tidak dijelaskan. Ben asalnya sebutan Rabiul Awal kak dinto adaan sebutan Rabiul Awal kak dinto beni bulan semulja ben beni bulan seistimewa. Namun apa bulan Rabiul Awal kak dinto para rabu ma pasti bulan semulja.
Apa-apa bulan Rabiul Awal kak dinto para Rabu pasti bulan seistimewa karena ada satu peristiwa nang bulan Rabiul Awal iki kak dinto syahrun wulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan lahirakina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabuna Habib Umar bin Hafid Tarim Hadramaut la ya'rifu qadral maulid illa man ya'rifu qadral maulud. Orang yang tak kira tahu tentang situng keistimewaan ng bulan maulid beten kau leban para ajunan tak kira ngaoningin situng keistimewaan ng bulan maulid minabi beten kau leban para ajunan tak ngaoningin situng keistimewaan pasir seelahiraki ng bulan maulid. Pasir seelahiraki Gusti Kanjeng Nabi. Minabi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto mulja maki bulan akan nanalpe ke Gusti Kanjeng Nabi norok mulja. Bapak Mukri sekeluarga sama beda acara siang hari mangken cukan norok mulja kan nanalpe ke Gusti Kanjeng Nabi. Ajunan sehadir siang hari mangken cukan norok mulja. Karena pon apa saus pasera saus seetalpe aki ke Gusti Kanjeng Nabi kak dinto cukan norok mulja. Bahkan para Rabu nalekana Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lahir. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto nalekana lahir tak sami sarang beji kati biasa nah. Tak sami sarang beten kau leban para ajunan nalekana lahir langsung nangis. Waladat ka ummuka ya bana Adam bakian. Manusia nalekana lahir dari puna kak dinto langsung nangis minabi Gusti Kanjeng Nabi pita. Katipun apa Gusti Kanjeng Nabi? Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lahir asujud astana kak dinto telunjun kak dinto menghadap ke atas. Hale atabu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kak dinto Gusti Kanjeng Nabi sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami asujud asyokor bertahmid bertakbir seakan-akan saking genteng Gusti Kanjeng Nabi kak dinto para Rabu bagaikan rembulan bagaikan bulan purnama si sangat sampurna. Sampai sarang beten kau leban para ajunan nalikana marhaban gele sering sebut sarang beten kau leban para ajunan poci sarang dan ku leban para ajunan katipun apa anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta ikthirun ghali anta misbahus suduri. Ngiring saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta ikthirun ghali anta misbahus suduri. Kak dinto Gusti Kanjeng Nabi anta syamsun ajunan kak dinto Gusti Kanjeng Nabi bagaikan matahari terak tak lebat terak. Anta badrun ajunan bagaikan bulan purnama Gusti Kanjeng Nabi padan bulan purnama seterak sampurna Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana sareng keholil as'ad situ bondo paringin pojian patiti solawat se asmana terak mancorong terak tak lebat terak. Anta nurun fauqa nur ajunan kak dinto Gusti Kanjeng Nabi cahaya di atas cahaya. Kak dinto Gusti Kanjeng Nabi sampai para Rabu timin berdesitung cerita
beda orang amimpe Gusti Kanjeng Nabi. Perlu ika gali sarang ajunan saja masyarakat bejeng bahwa Nabi beda orang amimpe Gusti Kanjeng Nabi kak dinto situng bareng sehat karena setan ben jin tidak bisa menyerupai Gusti Kanjeng Nabi. Sampai terbun Gusti Kanjeng Nabi dalam situng hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Sapa-sapa orang saya mimpi sengkok, orang jadi bakal atau sengkok tanpa melalui mimpi. Semoga abadan kau leban para ajunan bisa tapangki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Walaupun kun hanya lebat mimpi. Amin. Pon. Minabi nang etarim gak dinto para rabu terbun Gus Hairon. Pengasuh Karang Turin terbun beliau. Minabi nang etarim gak dinto nak kana umur 15 ke 17 tahun gak dinto kebenyaan ampon amimpe pangkiin sareng Gusti Kanjeng Nabi lebat mimpi. Apa sebab? Karena mulai dalam kandungan nak kana diri kini kak dinto ampon ibunya kenal ke Gusti Kanjeng Nabi lebat sejarah. Bacain sejarah Gusti Kanjeng Nabi, bacain pujian-pujian sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi sampai nalekana umur 15 ke 17 tahun waktu ana banyak amimpi Gusti Kanjeng Nabi. Sami sareng putra-putri dan guluban para ajunan umur 15 ke 17 tahun banyak amimpi absaab. Bener? Anapa? Karena mulai gini lakalai kok takok. Sajan bi reng sepo binin lakalai kok takok. Tedung jong, tedung bing, tedung. Mun tak tedung maring kekek baung ben tedung. Apan datang dari pengajian bah ngucak, ya baung ngedateng lah. Sia ganggu baung ngedateng lah ayo, tedung. Mun tak tedung maring kekek ben baung ben ayo tedung. Bekerja sekun ni alhamdulillah pas bekerti. Kok takok kering sepona karena mulai kini lah kalai kok takok sangku bau titi makering sepola kan sangku din tetin lebok raja sukuni lebok ngerti bah ngucak ke kancana karena tak sengaja ngolatin ring sepola kek banding sepo bini apa long tedung bah ngucak ke kancana bentau ke apa lah muntang embu bengalan ongku arapa malam matang embu tompak baung tadi apa rejo apa nama karena mulai gini lah kan kok takok di budina jara aja nah apa sih kami pe absaab aku tepak kejadian tak mimpi Gusti Kanjeng Nabi pon Allahumma sholli ala Muhammad. Nah katipun apa dialog ke orang gak dinto pada rabu dalam mimpi sareng Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi abdina tormator de ajunan Gusti Kanjeng Nabi katipun apa mitorot ajunan Gusti Kanjeng Nabi tentang sintung peringatan maulid ajunan, tentang sintung peringatan hari lahir ajunan. Saya peringatin cek rajona Gusti Kanjeng Nabi katipun apa itu buku Gusti Kanjeng Nabi, man farihah bina farihna bihi, man farihah bina farihna bihi. Sapa-sapa orang sebunga kalaban badan sengkok tebun Gusti Kanjeng Nabi. Sapa-sapa orang sebunga kalaban lahir sengkok maka engkok bakal bunga ada ka orang sebunga jadi. Artinya apa? Siang are mangken badan kau leban para ajunan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga kalaban badan Gusti Kanjeng Nabi. Bunga kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi maka den ku leban para ajunan sedaja sehadir cukup eka bunga sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Semoga teti berhitung bertante sema bunga sehingga kaudik natan kuluban para ajunan teti kaudian sebunga dunia akhirat. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Tersedaja kebutuhan badan kauluban para ajunan paringin teka hajat sareng Allah. Utama epon kebutuhan besar badan kauluban para ajunan paringin teka hajat sareng Allah. Amin. Karena manusia kak dinto para rabu andi kebutuhan besar. Apa ini cok? Oh, lanjut. Manusia kak dinto pada rabu andi kebutuhan besar. Kenapa kebutuhan dan guluban para ajunan? Dan guluban para ajunan andi kebutuhan besar, andi telok kebutuhan besar. Semi Nabi andi sarang dan guluban para ajunan fakaan nama hizat lahud dunia bihadafiriha. Betul kau leban para ajunan bagaikan seseorang yang mendapatkan dunia dan seluruh kenikmatannya. Nyaman tak nyaman? Dunia mereka, dunia boleh. Dunia lakan bulai bunda kita ni. Napa saya telok ni kah? Pertama, bi gulai pamatura lagi, mian mak lepas dengar tekapi. Menepa bahasa Arab mian tak kok pada bosang dia. Pamatura bi gulai. Biar tak nama tura. Kebutuh na dasar manusia ni kah saya pertama selamat. Ngiring. Oh, lanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia si pertama kak dinto selamat.
Senomor 2 beres ben sehat. Senomor 3 tekah hajat. Seminabi ekandi dan kuleban para ajunan mulai bekto pagi man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriya. Dan kuleban para ajunan bagaikan seseorang yang mendapatkan dunia dan seluruh kenikmatannya. Malarmu ke kandi sareng dan kuleban para ajunan. Amin. Pertama, selamat. Orang gak dinto para rabu mun ki di eneng dunya montoro selamat harus menghindari beberapa seharus ejelenin badan kau leben para ajunan mak detiti orang seselamat. Karena odi neng dunya kak dinto para rabu tidak akan terlepas dari dua hal. Badan kau leben para ajunan mungkin cekak anyaba neng etunya tidak akan terlepas dari dua hal. Kenapa? Pertama, beda orang selebur dan kuleban para ajunan, ben beda orang sebeci dan kuleban para ajunan. Bener? Tadi gula mancing biar mak le connect masalah keton dua kapi. Cina tukang syuting mari beda lah kona. Ya apa aja pada belajar. Apa masuk YouTube jadi soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Odi nang dunya kak dinto pada rabu tidak akan terlepas dari dua hal. Kenapa? Beda selebur, beda seba beci. Pada muhibbin pecinta betul kau leban para ajunan, tapi tidak boleh dipungkiri sarang dan kuleban para ajunan, tidak boleh dilupakan sarang dan kuleban para ajunan. Mungkin dia yang tunya pakun beda orang seba beci, beda pagi beda malam. Nah, katipun apa cara menghadapi semua itu? Malaikat odik neten kuleban para ajunan ketika odian sebunga selamat kau odik neten kuleban para ajunan. Kulema atora kaseteje masyarakat sebeda beceng. Kulema atora, Pak, Bu, ambian nalekan nalebur ke sitong orang cinta ke sitong orang kula motora cek bi kabiaki paham mun lebur ke sitong orang mun cinta ke sitong orang mun seneng ke sitong orang cek bi kabiaki mun becik ke sitong orang cek pos ampos geluh. Bener? Dar masih nyaman odik montoro nyaman kala deng sedeng kala deng alam munyi melondor dengan tes kala deng sedeng mangkan gula matur ka panjenengan mun cinta panjenengan cetlah kala cinta amposaki setuju ka Allah ban ka Rasulullah mun ka manusia ampon manusia ni ka andi sifat busenan. Bener? Dan masih nyaman kala deng sedeng mun kita akan benih mengkadung cinta ka orang serasa dunia milik kita berdua. Bener? Selain ngampong mun kadung bacik ka orang tak ada mau sopo le gundu saya kebaciin. Bener? Makan gula mata orang tengate saya ngak saporan mun kadung bacik ka orang cek cik bacik geluh galak deng sedeng takok ku laku abek buta ka orang saya kebaciin. Bener? Innal bala muwakkalun bil mantik saungkun bela ini ka kebanyakan dari nikah apa bahasa dinan culut saya ngak tengate mun lebur ka orang ben becik ka orang galak deng sedeng takok abek ku laku kadung lebur sarapah beci dalam masih nyaman deng sedeng habibaka haunama asa ayyakuna bagidak wa abghid bagidaka haunama asa ayyakuna habibak cintailah kekasihmu sedang-sedang saja barangkali suatu saat nanti dia akan menjadi musuhmu bencilah musuhmu sedang-sedang saja barangkali suatu saat nanti dia akan menjadi kekasihmu. Dalam artinya kala deng sedeng paham mangkana para rabu cepon benga sepo timin cepon benga sepo beten kau leben para ajunan reng ajunan banyak sepo orang ni kemun ki odi neng etunya ki bedelu kelun ni kata kira nyaman. Bener? Orang mun odi neng etunya ki bedelu kelun ni kata kira nyaman. Buktikan siang hari makan gula tanya kambian Pak kambian jawab pak kompak pak sampak pak sepak siap gula tanya kambian Pak kambian mun andi bini ratin kelu nyaman tak nyaman? Jadi maka ngojak nyaman kak andi bini ratin kelu nyaman tak nyaman? Jadi masih ngojak nyaman mara kok popong kita andi bini mara kok terwa guru mak deh ya din nak aduh lah masyarakat tempat kelebun nyaman ongguan nyaman mara kok terwa guru ngojak lah karena nyaman mun ki bedelu kelun tak kira nyaman kak para bukti aki tak kira pikiran bian di bini raptuin kelu tak kira pikiran kepikiran makun tak kira gitu tedung tak kau ikala orang. Bener? Boleh ring bini setiang semua orang nah
Tina jak pekel bu ibu saya budi jak pekel sero sapa ngoncengko. Reng bini mangken ni kepada Rabu pada na benjejen siang ka aki nang epakong nalekana telah sendek remah ablek ke hongguan tapi esena nang ki nang derma banyak reng bini palsu bener lambek reng bojeng muntero nyong reng rajin usah nyong artis bener usah nyong SCTV RCTI mangken tau jauh nyari seti sebojeng saare nyari reng rajin oleh satrek banyak bener reng bini tadi bang tak kira peken tadi mesti ngocak nyaman berembak ngabi bedek benar reng bini setia glowing sih glowing nasi kuring muana glowing tanah kering Allah kula lambak ki nang pontuk cek pon ustad jong ban mun nyari cutu sengak jong cengok muana ben telapak tangan biten kula sangku bulan beni aurat oleh cengok ternyata di tahun 2021 biten kula temu jawab nah ana apa mun nyari cutu ni kemak suruh cengok muana kade ben tanang ana apa kan namu ben tanang mangken reng bini penyata pada kan beda istilah siang malam reng bini siang malam di atas terang bebe peteng bener nyaman ayo di masa nyaman gitu bro mana nyaman andi PC bi masyarakat bejeng reng selake reng lake bejeng laki skincare men sepo tak kira tahu ke skincare saya tahu kun ke bedek taburan tadi PC care iba kun kut sende ya dong manggana bu saya budi halo bu marasan pisan ngaji ben sate ya sero sapa ben keluar cek saking tak keluar tak kening sidir bu embian ni mangken mumpung bulan molot kula mata ora kambian embian mumpung mangken bulan molot embian tero masuk surga namanten bu ibu pak cendi embian nyeri nyaman kemarin bu embian tero masuk surga namanten dua angin termasuk surga kapi masyarakat bejeng ni amin binian utama ipon binian termasuk surga kapi amin korsitung gula mata orang kambian siap mbian masuk surga siap amin termasuk kapi korsitung gula mata orang mbian montoro masuk surga situng latinin selake cek lagi kikirin malolo Sayyidatina Aisyah gak dinto para rabu nalekana duka ke Gusti Kanjeng Nabi bini ngareng bini dina bini pating tuting dak iya HP pas tero beni dak remah nalekana Sayyidatina Aisyah gak dinto duka ke Gusti Kanjeng Nabi kak dinto kun lebet tebuan sindiran tebu tak sami sareng tetebu sebiasa jadi Gusti Kanjeng Nabi paham bahwa Sayyidatina Aisyah gak dinto duka boreng bini dina mun tak ngaduding dak iya terus aki ya benda ya terus aki ya perlu pakai HP jadi kemarin ya terus aki ya bener ya jadi saya tak mau masuk surga yuk Allah ya kiri-kirin melolos laki remari tak setruki deng udah embian bu embian montoro masuk surga selaki nih kau penin siap ungguan siap ben barang siap ungguan ayo minggu aja ngok ada budi saya nggak budi seki akhir kikir ya tak ada jawab ya tak isi ya siap on termasuk sarkembian mun siap bu perlu ika kali bak bener lagi pak orang laki nikah lebih takut ketemu ben orang bini seakikir menoloh daripada ngatela jin bener oh bener berarti bener berarti mak citiring kan toh Sayyidina Umar kak dinto pada rabuna lekana Sayyidina Umar kak dinto alumampa ajin ngolatin dek yang bejeng na Sayyidina Umar ajin buruh saking wibawan ben saking ikatakoin Sayyidina Umar mangkan panjenengan mun compoon bede ganggu najin panjenengan kun karita olesen Umarul Faruq yata selabeng ontur kapijina tapi pada suatu ketika nalekana Sayyidina Umar atokar sareng rajina Sayyidina Umar atokar sareng bu nyai Sayyidina Umar tak bengal masuk ke dalam berarti secara tidak langsung reng bini ini kamu akikir lebih nakoen daripada oh ini bu mbak anu akikir lebih sara daripada ajin manganjak lagi kir manono ya jak kun reng bini melolo bapak seorang nah jak kun reng bini melolo saya salah aki tapi saya laki juga nosa open pacujur ke si bini siap
Mbian montro andi keturunan mulja, mumpung makin bulan molot, saya ngak mbian palebur jujur ke sebini. Siap? Bi gule beri naoning. Karena reng bini kak dinto para rabu bisa menyimpan 1000 rasa sakit, tapi tidak bisa menyimpan rasa cemburu walau sesaat. Hehehehe. Anak pereng bini masa kak dinto, karena reng bini kak dinto diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati, artinya wanita itu harus selalu dicintai dan disayangi, bukan untuk disakiti. Allahumma shalli ala Muhammad. Selake Pak Upen ke sebini juga Pak Upen ke selake makle jadi orang mulja. Katoron na juga jadi katorunan mulja. Keng sapa ora nah, tak usah pas penopen gelu, maksud tu penopen gelu katipun apa? Tak usah denit-deneng sinetron, tak usah ngucap papa mama. Ya, demak ngucap papa mama. Iya mun neng kota kak pantes, ngak Pak Kelebun ngucap papa mama pantes Pak Kelebun. Bapak mau kemana? Pak Kelebun mau kemana? Ibu Kelebun yang tanya lagi. Bapak mau kemana? Papa mau pergi ke kantor. Dasinya mama pasangkan. Mama mau kemana? Mama di rumah saja. Jadi ibu rumah tangga. Bangun gula ban bian macam-macam ngucap papa mama. Tak parah kak mulai dari kak. Papa mau kemana? Papa mau ngari ke sawah. Mama mau kemana? Mama rakura di dapur. Ampun, si penting pada para paupen. Pon lanjut ki. Kon berem pada kana. Ayo lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokon mun ki abun tok gelu tak kira nyaman. Gonteng gelu pada tak nyaman. Sogi gelu pada tak kira kita hidung tak nyaman pokok. Miskin gelu pekuasa ki ate. Ayo. Dak masih nyaman. Deng sedeng. Ya pondeng sepoten gula. Syukuri yang ada, jangan pernah berpikir sesuatu yang tidak ada. Minabi beten kau leben para ajunan lebur nyokoren atas nikmat si paringaki Allah dan kula ben para ajunan, maka dan kula ben para ajunan bekal paringna nikmat si luar biasa, tambeen nikmat sareng Allah. Paringin sareng Allah tambeen nikmat si luar biasa dan kula ben para ajunan. Amin. Maka diri kak dinto dan kula ben para ajunan bekal jadi orang seselamat dunia akhirat. Yang kula yakin panjenengan sehadir siang hari mangken panjenengan insyaallah bekal jadi orang seselamat kabeh. Amin. Makan beda istilah orang ni kemontro selamat ini kesarat berdempak. Siap? Bi kula kebalaan, bi kula kebalaan nah bian ngamalaki. Siap? Bian montro selamat tu amalaki ni kah. Orang montro selamat tu syarat berdempak. Pertama, hafalaki kah? Orang montro selamat tu pabenyak nyoon selamat. Senomor 2 ajelan selamat. Senomor 3 cekut sekut nget kasih andi selamat. Senomor 4 mun andi PC amat selamat. Hafal? Pertama, orang montro selamat tu syarat tu pabenyak nyoon selamat. Senomor 2 ajelan nang jelana selamat. Senomor 3 cekut sekut nget kasih andi selamat. Nomor 4 mun andi PC amat selamat. Kalau cegi tambahin boleh, montro jen selamat tak aman toanan Pak selamat benih. Sabar na, tunggu dulu. Sempak ni kagak ada amal lagi. Pon pertama, pabenyak nyoon selamat. Artinya para rabu dan kuluban para ajunan montro selamat tore mulai mangken abali ka Allah lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasemak ka Allah lebat baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabenyak atiker, pabenyak mau solawat mumpung makin bulan mau molot. Panjenengan lastari solat montro selamat tu ceru keburu pabanyak maus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam beningat dan kuluban para ajunan pun apa sih yang melaki pun mari baca Allahumma lantas jalan keburu Pak digulai kebala orang ni kemun lebur mau salawat orang ni kemun seneng mau salawat nasib si asal tak pati ontong nasib si asal tak pati bagus yoba sareng Allah ibeti nasib si ontong yoba sareng Allah ibeti nasib si bagus bangga sapona juga bekal teti orang selamat kapi korsitung palebur mau salawat timin Nabi Khidir alaihi salam gak dinto para rabu mereka ndak banyak orang wali tentang situng amal situng kelakuan sebisa ngoba nasi pa orang sila catat teti orang seta ontong yoba teti orang se ontong yoba teti orang se bagus ponapa mal amalan sebisa ngoba nasi pa orang gak dinto ternyata falam yujibni ahadum minhum banyak orang wali tak bisa jawab pertanyaan Nabi Khidir hatta dhahabtu wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sehingga Nabi Khidir pergi langsung dan bertanya langsung, memberanikan diri untuk bertanya ke Gusti Kanjeng Nabi. Ponapa dabun Gusti Kanjeng Nabi? Engki Nabi Khidir bada. Ponapa? Idza kana yukthiru minas salati alayya. Bila mana bada kabulan Allah umat badan kaula dabun Gusti Kanjeng Nabi selebur mau selawat katan gula, nasib saya asal tak pati ontong. Nasib saya asal tak pati bagus. Yo teti orang saya ontong, yo teti orang saya bagus. Alhamdulillah. Bunga tak bunga? Mbian montro andi nasib si bagus, nasib si ontong palebur mau solawat. Ben orang ngak dinto bararabu minabi lebur mau solawat. Ponapa se kahajat gak dinto paringin teka hajat seteje sareng Allah. Kon lebat solawat panjenengan, pabenyak mau solawat panjenengan paringin teka hajat sareng Allah. Lesan se asal tak pati manti. Lebat solawat lesan dadi lesan si manti teka hajat. Bigule kembali lagi. As'ad Samsul Arifin gak dinto para rabu nalekan natimin menghadapi penjajah. As'ad gak dinto tidak pernah gemetar dan gemetir. Artinya tak takut nalekan ngadepin penjajah. Nalekan bom yon talaki ka ajuk na As'ad ku kena adabu. Bom saya asal leleduk sarang As'ad ku ne tuding. Semangkah sampai telo kali. Semangkah bi santrine eporak bom saya asal leleduk titik semangkah. Ini kemudian orang peratu beda sampungan ke Gusti Kanjeng Nabi. Coba mbian ben gula marin pah pleman. Melebar con sini gini bayro kak sida iro. Pas tuting marin. Bok mantiongku yang ora. Rokok. Rokok sampai telo kali. Bok au baji Samsu. Oper letuk kapi. Anapa? Karena abek ki tandi sampungan. Ini kata bun Allah dalam hadis qudsi. Abadi, hei tangkabula, anallah, senkore Allah. Idza aradtu syai'an aqulu lahu kun fayakun. Engkau remon tero nyiptaakin sesuatu, engkau kon gare adabu. Kun dadi fayakun, maka dadi. Fa'atini mara yang bojeng repot taat ka sengko. Mara pesemak ka sengko. Aja'al ka maka engkau bakal ditiakin setuju masyarakat bojeng. Taqulu li syai' montero sesuatu kun gare adabu. Kun dadi fayakun maka dadi. Artinya pun apa para rabu? Abak mun lebih disampungan ke Gusti Kanjeng Nabi. Abak mun lebih disampungan lebat Gusti Kanjeng Nabi. Senyampung ke Allah. Abak mun lebih disampungan ke Allah. Mintaan apa bae sareng Allah paringin teka hajat. Kor pesemak ke Allah, pataat ke Allah. Lebat pasera, lebat Gusti Kanjeng Nabi. Mbian montoro rezekine lancar pabanyak mau selawat. Si tandi cutu montoro tulian di cutu pabanyak mau selawat. Ambu lah jadi macam dul budul roga. Taring lambak ro budul ka lambak ro lah. Mangken ni ke budul Arab tak pate baju. Budul napa saya baju? Budul Jepang. Mun lambak gula ki montu karong mari ngalak wudu ibaca falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Acelen mas lebat persimpangan ya bas ben santri bini kobosa alhamdulillah manti iya biasa nak kena adat ngodaten gak ku tak lepas ada ben lambak biasa asyabab syubatum minal junun nak kena adat ngodaten gak dinto ketuan sifat cabang beklek miasnya menang anak muda. Jadi mun santri setia montor motor ke kiai jak beni tormator abdina tormator tak ding santri lambak mun santri mangken beni tormator abdina curhat teu si bahasa mangken beni stres mun santri mangken dak mah galau geleri barin santri jompok sebelum beli mana assalamualaikum ra waalaikumsalam apa jom abdina curhat teu si tepak ke santri papan takai mun Ada apa jom? Abdina galau orang apalagi Quran tak sok masuk abdin teromole kebelar ramun kun teromole nya. Mangken ni ke santri ni ke tak pahami sareng santri dimin. Mun santri lambek make kun mace ya arhamar rahimin tak pati tepak no. Tak hahi hubah tak ada ya no. Satiyang gitu ben santri lambek. Minabi santri dimin ilmu nasukuni tapi barokah. Anapa mun santri mangken ilmu nu banyak mata pati barokah karena ketakdiman ka guru ampun sobung. Bener? Cok mun lambek kan biasa kun santri laki si bekal ngakal lagi. Mun makin meni kun santri laki maki santri bini bekal ngakal mun saya. Gulai roma di santri bini santri anyar kin tak ngebone aja diri dimah. Takok tepak diri pakong. Mun tak ibeki mole, mun tak ibeki etin pas jang makejang engak ring kejinan. Situng bek to
Ru'ya sareng ring sepo, sareng abah kan itu ru'ya. Macain law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Alhamdulillah beni jan baras jan sarah. Ya mana apa? Pada remak santai ni hari ah. Pada remak moncek pon abdina, pekta peleman. Metu sambil mulai ban. Mun pahmuk ngapung tengah jalan. Abdina mari pengalaman ketika dinto bang. Lamba abdina mun tak pernah ketika dinto. Ya biasa kan. Tuh mumpah masuk YouTube berbahaya nih. Ya biasa. Semua orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Pon. Ru'ya tak gelem baras bitan gula pek ta peleman bah. Pakon pek ta peleman bah. Da iya ya. Eki. Dinalah telpon ring tuana. Kok apa serah ka beun je kok mangkata oncengan. Eki. Telpon sareng beten kaula ring sepona. Alhamdulillah datang ke jempok. Ya nangis orang nyaman ring sepong ngatela anak lah kejang-kejang diri gelo. Nangis. Katipon apa kak dintora? Pek ta peleman bu, pek ta peleman. Apa mun pah ngamuk kita ngajalan dah mun pah tak beres. Marena kila peleman depak ke pelang pondok pesantren marena beres. Mun tak beres kula siap titik antena titik potran ambian. Ongguan lah. Engki kula siap. Ya cok oleh segentangan ke. Moleh ke. Ya mun tak beres oleh engko ya. Ya tak lagi genteng aku ni. Oh, epok tak peleman semalam tak ada kabar. Gula ngetek duh mun tak beres doh. Allah, pakai laku ni dan gula telefon. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mak sobung kabar bu, kata ibu apa saya? Alhamdulillah rah, beres rah, sehat rah. TikTok semalam rah. Ada mun santri ya. Allah, mengkana jaringan tak pati normal mun banyak santri mulian. Capok santri banyak mulia jaringan tak pati normal salbut cok nengilun jalan cek benyan bener ki makan bian pangas teteh cek lah kala akal mun kanak-kanak makin mak le panjenengan gaduhan putra si mulya pon lanjut gi orang kak dinto pada rabu mi milabi bede sampungan pon apa asau sek bentah pakun mustajab panjenengan tero lancar rezekina pona apa saus otang alu bulu teka hajat nemu solusi kor lebat solawat panjenengan mun lebat solawat ku laku bekal apolong sang baginda Gusti Kanjeng Nabi ning swarga Allah timit bade salah situng sahabat kak ditomator ka Gusti Kanjeng Nabi abdina tor matur ka ajunan mata sa'a bila epon kiamat Gusti Kanjeng Nabi gawat pertanyaan sahabat atanya kiamat jareng bojeng diberiin oleh saare oleh lemak buru kapi mak teti antara tanya kiamat cek saare pengumuman oleh lemak ngitek kapi bener orang ngucap salam lah tak pati jawab mun dibariin saku takun kapi bener susu bir brand saya sangat ngebu jual 20.000 paju mun dibariin darin ngetek make kocor ben kocor situng serapi situng lanten kapor sukuni atau raki ke kiai mak selamat mak beder yang sedekah cek nanggung ngede ya darin ngetek on mata saat bila epon kiamat Gusti Kanjeng Nabi wada adatalaha apa persiapan nabaan bon mapah bongan latanya kiamat ajawab sahabat kak dinto pada rabu la syai'ah sobung selain Gusti Kanjeng Nabi illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam sobung lain persiapan abdina Gusti Kanjeng Nabi ngatepin kiamat angin situng kenapa abdina cinta ke Allah abdina cinta ke ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto persiapan abdina ngatepin kiamat Gusti Kanjeng Nabi kenapa tebul Gusti Kanjeng Nabi antah ma'aman ahbabtah ben bekal apolong ben orang saya kecintain ben mun cinta ka sengko ben bekal apolong ben sengko arten pun apa siang are mangken betul kaula ben para ajunan bunga kala ben bedana Gusti Kanjeng Nabi cinta ka Gusti Kanjeng Nabi insyaallah ku laku betul kaula ben para ajunan bekal apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi amin bekal teti orang saya selamat keng kula yakin yakin 100% kula yakin panjenengan mungkin cekaan ning tanah Madura panjenengan insyaallah bekal teti orang saya selamat kapi panjenengan mungkin bada nang peceng panjenengan mungkin bada nang epakong panjenengan insyaallah ki bada nang Madura panjenengan teti orang seselamat kapi apa eka bala mayu pah mulai marina panas rela jalap mbian jaja bocor ujang diriku bon dimin Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan kak dinto pernah nyerat mim jek raja nah mim serat sarang beliau jabun beliau beda telok tempat sebarokah
Betul telok tempat semi nabi pendudukun badan yang tempat kak dinto bakal jadi orang yang selamat. Kak Jumah si pertama isyarat sareng beliau tempat si barokah ben si selamat. Al Makkatul Mukarramah, Mekah mim si pertama. Mim si nomor dua Al Madinatul Munawwarah, Madinah. Mim si nomor telo Al Manduratul Mubarakah, Madura. Mun ki cekaan yang tanah Madura insyaallah selamat kapi. Amin. Anapa? Barokah na benga sepo beten kau leben para ajunan. Barokah na guru-guru beten kau leben para ajunan. Barokah na doa guru-guru beten kau leben para ajunan. Insyaallah tanah Madura kak dinto di tanah selamat. Amin. Bikula ditelusuri ada faktor lain. Anapa ring Madura ni mak selamat mak sehat. Situng jawabna. Anapa piten ring Madura ben orang Jawa mak ring Madura ni kamat selamat. Situng saya akan di orang Jawa. Ring Madura ni kakak seporana kal cengkal. Marah mentak arah aja. Apa dia tulisan dengan Madura? Yang bakong bah dia tulisan. Dilarang kencing di sini. Ngereset sekuni jawab orang baca. Mana tegur, saya negur saya salah. Maka mingantom yan dong. Jangan lebih tulis nah dilarang kencing di sini. Seporang jong. Saya tidak kencing di sini, tapi saya kencing di sana. Tegur wala nak angkui masker. Andi jawab apa? Mata angkui masker mian pak. Seporang apa? Cetak uning cak bedem bian saya nun yang kui begul masker pak. Edi mah bedem masker saya kalau ngaki mun benireng Madura. Kule lebar ning corona ro lebar dinna yu pak corona ro lebar dinna beni pas kakalong masker ro angkui ya mundeng Madura vaksin taron ke Madura neng Madura di mana berkada mari vaksin banyak nginom aing di mulai tadi Allah keng gulu mari vaksin pon dugale alhamdulillah sehat nih sehat teges takut bila bedang teges bilang sehat alhamdulillah keng gula ngocak ke bekal Allah ben tau sasin vaksin ngocak ke bekal gula empon bian tau sasin vaksin lek tikel gula laku saya vaksin bian male sehat ya apa gak mentak terima vaksin TB deki mun mole Allahumma shalli ala Muhammad mun urus mangkanje pon gubernur Jawa Timur orang Madura itu sakti mun urusan carok ring Madura nang nyade urusan apa stelipes alek nang nyade tapi beriin beri suwepan buru kapi Allah mangkan ngocak gentak si bade boceng ngocak herah gentian lambe engkok laku yoker beneran satia karebeun si yoker lambe kita mun ngabos orang bini acadaran serasa risih teroris satia tak laki tak bini acadaran kapi makan beda istilah mon reng bini nutop aurat kalau bencadar ngereng madhab Imam Syafi'i mon reng bini nutop aurat tanpa cadar ngereng madhab Imam Hanafi mon reng laki reng bini ngangkui masker ngereng madhab Imam Jokowi keng kuli yakin panjenengan bakal jadi orang yang selamat kapi amin bon tore doa malar muka ti sepoceng enggak dinto ti selamat doa ki pak gelebun malar muka sekeluarga malar muka teti orang yang selamat dunia akhirat setuju saya hadir malar muka ku laku apolong ning surga Allah rombongan ku laku masuk surga Allah pimpin langsung sareng baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare janjian atretan dunia akhirat siap mbian ku laku mun selamat dan gula tak selamat saya ngak sariyaki siap gula selamat panjenengan pada saya tak selamat bi dan gula sariya makle pada selamat siap artinya ku laku selamat kapi amin si badai bojong ku laku rombongan selamat kapi bayu rombongan di sebojong masuk kapi ke surga Allah ih kau bisa menengak gari yang menengak ke neraka ngetek jelep melihat ku laku orang masuk surga ni ke rombongan sobung cerita nabi ketibi jawab magawat yang di sedina engkau masuk surga ketibi ku laku ada rombongan ku laku kak makai si celok kor masuk kasih manis norok manis kak pada ben power wah saya jual loh kiluan loh tak kira manis kap piro pada si jelok ada abang makai jelok kor masuk ke rombongan tak rapa jadi banyak bentah engkau tina makai tak masuk surga mungkin sabuk ibun baba lah kak poton menilai lah kon lah masuk ke hampir lebih alhamdulillah tadi yang kuliah yakin macam dengan teti orang yang selamat kapi rombongan gue laku bawa lebur lagi Allah mayu pimpin pak kelebun mayu masuk kapi ke surga Allah kau besar termasuk kapi gue yakin panjenengan bekal titi orang yang selamat bon kau berapa lagi nak mayu mulailah
Terus lagi apa bu? Mak wat-wat. Torok reng bini dia. Napson reng bini ini kepada men setrikaan oning biar. Setrikaan ni pak, muni copaki tidak ada tak panas. Kemun kadung panas koton makin le buka pakun beton. Torok reng bini dia. Sampai bila bayi tak kira mari je. Pohon. Saya ngak gula mata orang kepanjenengan terus aki mau solawat ke Gusti Kanjeng Nabi mak le panjenengan teti orang yang selamat ti sakak dinto mak le teti orang yang selamat tu nyail bang sepo boten kau laban para ajunan ngereng seteja doa malar muka seteja amal fokus siang are mangken ya toraki de seteja bang sepo sebeda iti sabejeng malar muka sareng Allah sapa ora seteja tu sana astana malar muka titi raudhah min riyadil jannah kebun dari kebun swarga malar muka ku laku apolongan ing swarga Allah amin pon sakak dinto dari boten kau malar muka titi ilmu sebarokah manfaat doain sekak dintoh dari badan kaulah orang berlebih nanya on bangapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi